Waka figo. Akawa figo sam. Oh, yabaza ogwaza kana. Yoguru. Nespasi. Hadi waratupata. Kama Kitara. Yaman. Atukwatire muga bakuse. Atunakara mukaitura. Nenyonyi na okuikara. BTS behind the scene. Yaman dangamana kumanyeka te akajitoina akatandika oli ha talent kandi nyonyi ziri kubaza talent yao ngino gambati ya akazina kananka akakikiromya okagenda otandage nkagambirwa bugambirwa baramurole kachimanye abazaire nyakubaire ntabagambire obukugambo butwa witalafu garuka mubomezi bwange onjune enakwelinyina byanyita garuka mubomezi bwange onjune enakwelinyina byanyita. Abarozi ba Kitara TV program ngitandikire mumani ninyo Julius Shomoendo musajja muliza kando mwa bamoli entekanizo orubazo kiro kinu ambungisize Opunya
Niro okusinga mumanyire baitu aja kuba natubambira amabara gaye Opunya Vincent nebindi bibima baitu Opunya tiririro ikinyoro leyo jatugambira oikaire hano bunyoro wamanyika mbunyoro ankutangira omurundo gwa kandi hono nambiro kali hantekanze norubazo banywani banga bali musiza aheru banywani banga bali Kagadi Kibale Kakumiro Kiryandongo Karuguza abali Kigumba abali Kikube nabali hoima nkubatangira antekanze orubazo mwebali muno kubani muteka go busente bwanyu muteka go MBZ obwe MTN obwa Airtel ngamba nizo kampuni zitwina hano ezigaba data arone ezindi arozi laika aroho Roko Telecom noteka uganda kaseno gamanto entekanizo orubazo wa Kitara TV oja kuba no gihondera orataka subscribing agati manyiro linzireki subscribing mega subscription now subscribing kandi migena akade o likinge page ya Facebook ranhono torera mazire kuba nimbagambo antekaniza yango orubazo nyina Opunya Vincent Francis Opunya Vincent Francis ogira talanta nyingi muno tandike no terena akagita rhythm ya amani muno ego era mukyabarozi ba Kitara TV abarozi ba Kitara TV mbaramukize muno nsemereirwe muno kuba hamukutu na Mr. Julius the comedian the presenter the bingi muno bite ungambire ge kuhana okusa kwiruka nundeka hano mwebale muno kuba ni mu Rora TVN bagambe ba subscribing bayira bamugendo maiso ni mu Sakuru boys subscribing sabukuru basinga ngendo maiso ni musakuru bekaitinga okirora ati etekanze no rubazo and Opunya niwe mbongisize Opunya Francis aina bintu bingi byakora musajja we talanta nyingi muno nkwenda tumanja tugambire akikora ata we bakamuhanga na maguru ingaha bakamuhanga no mitwe ingaha kuba manyire ebintu ebyo byona tutandikiraho henyine hati nyowe amabara gange genyine banyeta asaba Julius uruganda mba mu byasi ongengere ati Opunya likajerita Opunya omanyire nkakura nyina talents nyingi muno hati Opunya nankire talents zange z'obunyagenzere ninto za talents zange zo mpora ziri zingi ozina nyingi yego hati halinya tandikire kangambe nkokora radio nkaba ninkora Spice FM ati nyayendaga muno okuhuliriza aberuguru ngere babazo Ruganda hati nanyo kundora ndi black baitu okubayisanamu nkubayisanamu ekikuru ekyandetereze kuba nyo kundora hano omukatu taba kyotara oba utakitweka neyo kwati kiri kitwekane tutahaba kyota timanyire baitu abo kubali nyazalirwe bukaba bwire bwobulemu dadi wangu muboinege mujungu tusakinihira kandi otaika ukakihabuza ukagamba nto bayi ukaba dadi nyaba kinyondi ni nyiragura kandi nyine mwere kakihabuza okuba dadi wangu buyabe abwata brown na mama wangu nawe brown very brown kuya what you wasaba nyonsaba uta wedini nyonde murokoli very good ukundora ndiwe kalaki oli wa brown mu opposite baitu black bali za kimu black wa black ego hati toina moyo muhikirire omuntu aba na moyo muhikirire andora ndi brown so oina kusaba muno urole ndi ndole ngundi brown iwe banzo rolo mukiganje very brown mujungu cyonka cyanyira guyi zikaba bomo zabanyanya tekanki bagambire kya lero bamuza abanyanya bana abateraga
kinana na itwe tulubo mu kinana bayo ne myaka ingawo li wo muki ndi mu kienda nyo kienda ndaru habi yo mali ndi we kienda ekyo ngokuzoka ndi we kienda baby face etitwe ngaba kuliro mbagiyekeraho bazaliro mu busumi obwo ebomo ekatero ariho rusozi hanu barweta bakumira bakasindika ikompola itwe twikaragaru enkobaho kiyatera umweka gukarumbe kyaro kyone kyaro enkoba bakabayire mubona bazayiro obwiro obwo tukafoka black nicyo cyabafoge cyabayimbire nanka otandoro mubiti okagamba nikonya isanaga kaba mwika gwa hata bakimutasaba bakaba kibeta government compensation government abo kubayira guzombi yatwiragwize karugaho hati tulimba ebihandiko bisagwa bikyaliyo bikaya Opunya atwara asaba Julius bakuzara nkaha nyowe nzarwa hanu nyowe nkazalirwa hanu rwenkobaho no kulire hoima hanu kandi okusoma nkagenda Sentana Nasare Sentana tozimanyire gyo ekahuwaho nokuwa utosana gijuka ndero bajai no musingi gwaho gona gukahuwaho Sentana Nasare school twayegese bwago mwegese ni bamweta Fortunato eri ibara toli hura lyeira na akafaira nyonya musinga gemyaka by the way akaba muzeyi yakusemisaka no musinga emyaka ewe bali kandali obi wangu hati wakafwa nyowe nkyaro akafaine myaka ngakinana na mwenda ati iyo inanka ingasaze nyowe nyinana kandi wamusinga gavuli obukuru kyonka kitera tuinaba sajagere tukuramu kandi hatu secondary primary nyagenda St Bernadette ruguru bujumbo nyali muskautu wa mani mono St Bena nuho wa Maria na pesa myaka yo na musanji nuho agimali niho nyagimalire nkasigara mu P6 ukadoma hamo wasigara mu kirasi nkabanza nyayiruka nyagiyo mahe nkairuka buyiruka abo kuba nyagendaga kutaha mahe nyinde kikomande ekyo yendaga kulinda president Museveni abo kuba SFC webali obwiro bwo niwe yatulwanirire twakuro ne bomwe rabayanyira gwize yantero kika cyabanyanya no problem baitu nkaba ninyenda ngende ndindo kaguta urundi mvuga geze motoka iza ebitanke bimambe izine ziruke zimugendera ninyo wabe open what no chinguro muhanda so emyamara yemyeze ebiri kyonka ni bantu ze simu obwiro obuzi kabanzibu P6 nyagenda kabamba barracks hati baitu bantoza bazaire paka bachura amaziga genyini bakanyihayo nyagaruka mu primary wa mara P7 foka muscout woli komando wa mani muno na hati no wayegere na bine bya kutero umuigo gwa band St Benda bakaba ine band St Benda bakaba taina baitu nyali nyino rugezigezi St John Bosco ya seminary tinyasomera yoga baitu nyagenda gampora nyina nyarabago kutukutu ninyefura oni bagamba tuiletere kyo makiri ni mpimba nindeta niho nyatandika no byegomba we bali muno kaba ningia kwa watu amahe kaba ningia either ame band urundi handi ya nanka wa front line chikenga hate bandi wowe kagiye gutana kutandika kutero nkabanza nyatandika kutera snare drum kana akagoma kanu ninteraga kombandi ninyegera St John Bosco ati batandika kuntwara gampora bawene talent ngina kabaho master musoga ni bamweta master mudasi hati master musogo gwa kabaina basoga bayaleseni ni basomera ni batera band St John Bosco hata omwigo nyatandika na nyobu nyaruraga obusomyo winti niyo band yoka yabayira hano niyo yaro St John nanka seminary niyo yoka mu mukoro gwo nanka niyo ni baleta nkaba wamani kurora somero tingi someramu kandi kyonka ngitahiremu hati nyagenda gano kutera nintera nyayega no kuhungi omwigo gwo nyaruraga akora kinanyo ningeni ndole kityo bunyataga ni kasuka nyinyaga parade nkaba ngimanyire abo kuba muscout oko kuli honna tukakora nanka ya parade training
ombo scout webali bati obu scout biro bino bikyali yo masomero byaho obas ebintu ebyo bintu ebyo bi kutukuwasamu abo kubeira scouting ya boomingaga area man biro bintu bakagenda niba bimara amani amikoro ya kisa mujoira ka uniform ura muri ba amani muno itwe kitusaba district sizino zitufweho ganka abantu scouting teyenda sente nyingi kandi twehayo bwehayo kugenda kuyamba amikoro ya government amikoro yaki usanga scout warota sasurwa tiba mahina akachupa ka maize exactly itwe tuba turoho kuhereza aso aba scout tukiyali St Bena wa mara P7 St Bena nyamara P7 obo tandikire genda ga John Bosco cocktail band obo utaka kutaire ndiyo hata bunyamazire P7 nyagenda St Andrea Kawas College nkasoma ye wiki yagi musini ya 1 we wiki yagi musini ya 1 ego kiye kyanyihire nkiki hole kanda amasomero gaba katoliki yago nkaba alo Mwegesa ya nankire anyoti nyayendaga kurora nibatera abana bandi omukilasi nyatabukaga nkyantaburaga ati nororo Mwegesa yagendaga na bateraga obwirobo kyonka ati nibatera abana kandi orundi nibatera cyali nabana bayisiki abo bamanyire baba bacekeceke ati bakajya batera munywani wange wahura kubi nyahule wayazigurukireho bakabatera kubi nyahule wayazigurukireho akabaho begesa aba bali batali barungi kyonka bateraga abandi obwo mu office yabikengaga nka Mwegesa ngobo aba mu class atoba ateire nyaimuka nyagamba master lekera okutera ki kutera abana myaka wene myaka baiteira buli ba moze mpoze bakubasoma bali bakuruko abakwa kwimuko kugaruka mu musomesa nyowe tinyatinaga ekikuru tinyatina hati wiki mu Andre bakubinga ba nyagaruliro Mwegesa tobunya mugarulire ya bagamanya biki ndarwane nkalika nkabandika tito baitundi mubi to utanduri ati FF what SFC webali enta umusahi mu ntabwirega kurungi nkuzigura ati Andre bakubinga nyagenda mwa father yanyeta bakanyeta bagamba ati father sozi niwe yaroho yagamba ati mwana iwe titwina cyokora titwija kusobora hano ngiro limwe kikomando kurungi toza akasomero kandi anyo kale father tinkwina buzibu nesomero nyongenzere misoni yange yalendesero Mwegesa nkamuhuraira nateraga abana nyagamba ndi kimacho kabo mwina nyonka gendera misoni umukabo mwina mu musomesa ikaro kaba mwina mwakantu nyagenda misoni yange ya nyaleka mujumire nyarugayo nyagenda ato mukakuba bagambira bakubingira omukakulyo omuka nkabadupa nkabagamba standard yange tege kwatagana kurungi na sentano standard yawe eri hansi eri hansi hati bantu wara central school kuna if ikabaho secondary already cross niho nyagenda nyatandika kusoma naho kurungi aliyo omwe ticho baba mwetaga Nkolo Peter Musoga hati tukaba tuli musini ya 3 niba master mu yatandika St Peters ali munywani waitu muno twayiruka abamu twatema twagenda mu aye St Peters no watu waikalire senior 4 ntagimali mazima genyini ntamale senior 4 nkaba nimpererwe ekitongole kya Kiss Children Scheme kya yakulemberwa ga brother Nick tuli enkenfuzi hati hanyuma ya okusoma kuhoire obwomezi bokatandika bwomezi ati aho niho nkuyizira nti twali musini ya 3 tamu 1 ba abakuru baitu batugambe school fees zihoire yo kuli abajunguti bakyainaki sente habairo obuzibu obubairo abaho byana kama contract manye hoire manye bikebyo branching tugamba titwe tuhoire kyonka nyoti nyabifawo gamuno abo kuba nyowe kalo okusoma kunu nyoti nyako twaraga nke kikuru amazima genyini
nya bagane ekirajja kikoleki kije bagambe education is the key to success but I'm also atikandi baitu nyonga bamanyire nsakuba success abo kubanga banyina talent zange nyaruga to branchinga bangamba ogyankanya gamba nkwenda genda mu music hati bwale oli musomero ne talanta zino wabikoraga bintu ye banyendaga muno primary out nyayendaga biki wakoraga muno mu primary mu secondary primary nyazinaga orunyege emizano bakaruga bani paniki ne mukasorodoko abo kubanya yekoraga bunyaga ninzina nyekora nimpindure fwese ne fwese no girora ngihindura ne foka bamwe nkobe ne kitera so tiyo bunyazi foka make kitera infoka kitera kasorodoko enkobe anti muchomero tugaye bakweta kasorodoko anti abo banyitaga kasorabo kubanya hinduraga ate nunko ugiboyi jonkobe hata nya bunyazi naganizina nyekora busora ninteka fesi ye kitera inteka inkobe chekeche abantu nibanyumiru asomero bagamba ubwo kasorodoko ubwo ati mbatandika kunyeta kasorodoko bataike batakwe nkabasala bwa talent bakandi tukantwererwa mujungwe sente ziriyo ebyo batabifueho ati ndi muskautu ati ebintu byanyuma gaho nyobobwa kampi kyagaho kyabaga kihoyire so nya no mu secondary niko nyali na matching yezo nyaje kulemberaga mu no parade nyaga ntali mu bandi nimba mu parade bandi kulo kamara wagaru bakuhera iki kutera nyatiraga nyarugaga nintera hati bale haija yaduhaga bunyoro kitara brass band yaro master kasumba hati obulo master kasumba nyagenda nyamusaba njyinjiriza kutaho muyayi hati twakitereraho abana bona bakusinga bakutera bandi mutawuni muno tubaire muno mu master kasumba ni watu egeseze watu ongeire mu talenti yatukwatira tuwabajo hati borugire musomero St Peters senior for bihobere mere sente kana bajungiti zidyana ngabomezi bukaba butaho ngagenda mechanics nyondi mekanika we motoka okurora waranika kusome byokanika we bali hapo kubanga nyenda music bangamba tuwara yogenda munanka mu mechanics nyahora kubi nyagenda wayega kukanika nyayega kanike motoka ati nyarugireyo nyamazire certificate nzigira ziriyo muka kyonke motoka ejo ekintu ekikusa kuba kinyebere kurungi kwaburule engine nsagi yabura baitu gipanga kinsobora bikakweba bweba obato bimanyire otabiyega ngabyega kyonga bikanyeba kuruga nkamara 2003 mechanics kwega somero hati bikanyeba kugipangura nsagipangura baitu kugipanga kuyaharu mu instructor nangamba gakora kintu webali baitu tinsa kurara muhanda emotoka isisika ile bine bya iguru ebye kitali deep mu engine aho manya kinu nikiye kifuire hati nyarugireyo nyagaruka omukitongole banyeta kandi kyora kukora nababo kuba abana ngeri twali a site nyali active muno mu activities singa bana abanda mu activities ni training abana bazavweri abazavweri baba kaba scout bekelezia ati gitazini manyire instruments kutera ati nyayegesaga nabana abandi ati kandi wo haya bikwegeseze ibintu bya gita ayanyegeseze akaba ugo mujungu brother Nick ataro mojo ndi bamweta baleke Rogers ogo niwe yanyegeseze ki ekubanza hano ibageta kidi niwe yanyegeseze kidi ngeregenda na G na E ekitongole kinu kikaba kiri attached hali kerezia oba kikaba kietengerere kyonka kikaba kiroho kiri attached baita atali muno abo kuba titwafunaga buyambi nkobwekerezio babuyizire ngurundi bugyo mbitongola bunne bwarugaga buruga aheru England nibujja kunanga kurolera abana
abokuba twali mu bana baingi abatayina bazaire completely abayina muzaire omu batakwesobora batyo kandi niwe wazaire Spice Commando kandi Spice Commando yejeta abokuba twazinaga training guitars instruments dances nyagamba nyina akora ye group mboina bana abo bali batyo so nyakora group ya ba Spice Commandos mpaka nkataka aba commando nanyongura mpaka murungo yenda no obusirikale mpaka ekyo bukamando kakiteka webali mpaka nyakatekao ati nkaba ninkora Spice kyonka tikimanyisa Spice yenyini spices nebirungo bingi abakomanda babirungo nyondi comedian ati baliyo na aba dancers so tutabura Spice Commando abakomando bebirungu webali atabana nyabaguliraga na uniform za iyo sente noziyanka kutera bandi bikiba kwa hivyo sente nane kitongole kikanyeta ijukanda kusasura hati kia yao brother yagenzere brother Nicola yakirim hati hajaba jungu abandi abo hati ndibo sazinu kukolera niho nkyakora hati tubaire ntweyeta kido kyonka hati tukaregisteringa mu NGO tukieta Kiss Children Scheme niko bakukiyeta hati niho nkiyali hati nyobunya nago musara ingura yo uniform abana bano alimo bo abana bo batandikire nabo katandika na Alex Sam Alex kayire mali Alex Sam na Henry na yafire mwana gwa yafunire obuzibu yaye niga ogo na nyowe tukaba abantu bana niko twatandikire Spice Commandos so butwagenzere nitukura hati nitukura nyoni obwire bwatandika genda ni bundema bo ku training abana kyonka ebikwato byonna biro nyatandika abahamu amagezi babeki babe sasa zino hatoki abaina mu mukono bo kabaleka bayengera nkabaina mu mukono bakabanza bayewaguramu aho ngu bakwenda manya babo kwanyonka ndi bize bafune manager bye papa kyonka byabagenda nyabagamba bayite binte ebyo tibiri byangu tibiri byangu ngere bukubirora banyabala chance bagenda babanza kyonka nifune milimo nimbeta nimbagamba ali emilimo ati kyonka bakiora bagamba we bagaruka hati tuli hamu tuikara hamu kuyaho hati tuena tukora buli mwana wena kalimu Spice Commandos tuina nabahiyaka haruna abahiyaka abayizire abatabaire mukutanda kandi mukwatagana mutana na ku Spice FM nyowe obunyatandikire 2009 kolera Spice hati aho ndikye kitugaita nyowe nkatandika ninkolera yonko Opunya nyina maraka ngere mpindura maraka umuzeyi nanka umuzeyi kingirizo mukambwe semutunduru wambuleto mukafuiri Opunya Francis from Acholi mocha Kampala Uganda wakoraga ne program ya nyenkyaka nikora na mega mix niko twakoraga morning daylight hati kyonka hahika akaire kunu hakitongole ni banyenda full time ni bakweta muno hati batuongeza na kasente akarungi ati kuli nyasaba mbakolerege skit no idea ya iziri kyonka nabo tintokurora mbayo kunu baitumpura talent yange iri kuli muno wade hana kabahuge kantukuna biri fomo binu bya bihanda handiko baitukuli kuli idea ya semutunde ijeta abakuba semutunde rinka concept ya musaijo bagambe ebintu nabihindura mu aliya hati ebintu ebyo bibaho abantu nyowe okurora abakinyalesere kasemutundu kano abantu bege habaho umuntu wakwata ekintu ngere byaye balimu utagira itwene tubobongo bwo itwene tukole ebintu biterekereye hati nyagamba kandete yakawase mutundukani amwirwaro batugambe tunywe muno webali ningenda ninkoraki ninyenywera akandi bagambiro nywe munairwaro webali motoka nkwenda ntizaka motoka ako nkwenda genda kinubia nje motoka yange tujagisobore koraki enywa muno hati nanyoni kyonya mukagulize obucupa busatu bwabia tibuku iraka libalita nkamugamba ataka kangambi hati mbanze pindule kansabe motoka
mukuru munywani wange webali muli muta tuli kurungi hati mbaire ni saba onyambe akamotoka ako hai motoka yango ragisobola enywa muno motoka yawe nywa muno hati kambaire ni nyenda kwika kinubi yao obuchupa busatu bwa bia tibuti yabo tenywa bia inywa maize ambasa inywa mafuta semutundu mwirwaro kubangambira inywe muno baitu tinyina sente bagambira inywe muno newe leka kubona ngenda kwenkumi yezi isatu okumanya omuhanda gwenyima ya linki freedom ogendo tabalo obuchupa busatu orukumiru kumebwe haragi ogendo nyu tibagambire kunywa haragi no idea ya rugira koraga se mutundu atokurora na kandi ka dokita kodi dokita karibu mugiye bali yego ne mugiye bali muri mutoko tuliyo ni ko tutyo baitu ko tukeire kiki dokita nyizire kunjanja bobwara bwange bunu bubiti oburora bubaire kikandi dokita obwara buno bumbukwata nkamuto matu muno tinkuhura niyo nyiziro njanja biro amatoko bogaisire ati kandi wabimanya wamanyiro bwakuteka mwati aina kusigara nahura ati joga bakuteka mu takuhura kikuisana nkenkobe ikagenda yarora endabirwamu yatandika kurwana nenda buya giboine buya yaja yarora buya yeboine mweteka guruka yayiruka yegamba kiki kintu teyemanyire te kumanya nti ekero reri mubi muno kikaya nayo yonkeke etina yeta kenge nguniyo kyonge kamanya kali ekisoro kini ekande iraka arone iraka temporary ya president Museveni kaguta nalyo ndihindura president batugambire bule mu bwarasha enga ne teroho ne migate tembere muno tukole tuta so what I can talk about that buri mumba dimpurira nga complaininga nti ibintu bikoze iki ibintu birinye nti umugati gurinye from 15 tukakaga mugende muri muhogo you can eat cassava mzee muhogo nayo kabagini bagisera no if you can't afford bread go and eat what cassava munyo chikanga barwire mugurushi muzee waitu mwenga gunonywaho I don't take alcohol I'm born again I don't take alcohol seriously muzee okuruga diyante abantu kani bagamba bakwenda kuhindura kati bo bagamba bagara kucyusamu bebandeta kuntebe are they the ones who brought me on this chair I'm in sibe bandeta baba bankoye bagende banonya warara nange bandeke omukisa koko bikaba bita enkoragana yanyu mukisake kabeta nani with who otafire boha those people we are really my people twarwana twakubembundu era bantu mafuno bogerero do you know that how old are you nine myaka 28 oh you are still young my son you are still young muzukuru you are still young talk about this man who ayakubesa serisoka yabaire kaba general tumuine that man bwemba mvude ko mbadenja gara tumwina jena ye bambi kati nakuzino tari burungi muzeye ebintu bitembere sabuni bagisera tukole tuta bagisa yes let me tell you it's not our problem from here Uganda it's ebizubyo nabize because of Russia kaste ebomemwe kuba bu wonu mende kuriki ye yongera bongera mu 10 bana Uganda bamanyi you know bana Uganda
Uganda kunyumira hati. Yes. Embize no giriya embize no. Embize I like it, but not much. Not much. My brother ajagara nyo. Salim. Aha. Oha kusikiriza ebintu bino byonna byokora oha kwa inspiration. Comedian wange oli wetabaza ata Mr Bean ogwo kando mu music akabalake Dube ero byafuire na nyonka fueraho. Don't you think besides inspiring, don't you think her talent is ina nti toz exploiting ile kikumara yego tinka vaide omanyire ensonga abwaki ekintali banize muno kigubaire mulimo omulimo ali nkora okuhabwire bucheke muno bokora bine bali muno tinfuna bwire. In fact nyowe nkora Monday to Monday. Abo kuba weekend ali twakubaire ntumuliraho abana nibo bajjanye nakubana activities naki n'abana. So hati kiyandetera okoraki okuga in fact nkabiyama muno abo bagundi bona aba swingere bohabo bona okababanza habo kuba are kintu aronka YouTube kusasura sente nyingi muno kakuba atinka ina ideas ezo ina content egyo hati ekikuru kiri rundi nja kufuna sponsor akuija nagamba nyowe ngenda kukuwataga kamera bwe kubetokere abo kubati njja kulinde kamera yange najaga nafuna na kuwata dakika bwe so ati arabali sponsor wena nkamwene white most mutabani ogwo ndabona bone baitu basa kuwe ayo ni bagamba hati itwe tujya kukolera kini anyo wendirede na kiasabiti oba ni ngutandika butandika kandi arona ito Kitara TV tu rukwendeze kuijaga tukware ngo bukiripo nka Kitara TV ntu sponsoring Busao Kizibu teka channel ya Kitara TV nka Busao Kizibu baire mu video nyingi zabayigimo kikoze leto kuba no kwatagana muno nabayigime bano hati kwatagana nabayigime no mbuzano bwabo bakora mbamba hati okusigikira ekintu kinu ekinte ky'abantu runda batayiba ngekingwenda bamanyi omanyire hati abantu baba ba celeb titumanyire kulinda ekitinisa kyaitu obutuba hati ndi celeb timanyire abamu tibamanyire ngere nyirabye entombantu mbenta ekyo kiba kintu kikuru muno kuba celeb tikimanyisize ogendo nyo mwenge ogende ogwo muhando jule mwempali onanke ukole bintu ebi kunanga kuhebura so nyowe ngalinda nyinangere nyaye revisingire nyagamba nkoleki abantu baengi bamanyire ekintu ekinyerinda muno kora ka slight mistake kati eibara lyawo likoraki nyakozera kinu so nyerinzire muno era na mukama akuongera okunteka omukono gwayo gw'obulyo nagwo obumaso ebiriyo kyonko gw'obulyo obutabo bwamani kyali tuganyire getukulekayo baitu Opunya oina family oina mukazi n'abana tinyina mukazi tenyina mwana abo kwamajja kuhabuza abana kale nka abantu abakurura nkabinu byokura abana oina abana bafine botazaire baitu bokururere aro bakutwara serious bo bano baza nabo no baragira nkebino hati tibakurura ngo linko mukatemba hati abana abo nyowe nkakulira ombana nyabasoma nyati bon abana mbamanyire kurungi ngere gyo kuba kuwatamu ngobwire buno bokuzana
obwire buno buli serious kandi nabo nibakitwara ku ati ali serious ahindukire nibakikenda kandi nyenda tukwatagane kurungi mbayikaliza ningamba bana inywe tugenda atingere nkoro nekitongole kya Kids Children Scheme tubana abana mostly turolera abana baine ebizibu bikwahukana oyina kusoma omwana oli mukwatenta oli mukwasirenta oli mukwasirenta abandi bino kabisoma ebintu bukogeri nka sociology biki nkabayo nkagenda mukosi ezo tukazegera soroti tukazegera soroti na certificate nyinayo wayega kwata abana guidance imanyiro ono mwana nyina mukwata nti oli mwana mulema toina mwenyinyara abana bali mamanya abandi bagyo chwanda bakoraki baitu oina nawe ngero ina musembeza ahule nawe ali kumwana ko hata abandi bagamba ogo mwana that is very bad omuntu bakubona akurura punya atakumanyire deep na bino byokura bokubaza bino byokurera abana balema okurera biki akura bitakwisana akundora in fact akundora bitakunyisana kyonka omuntu ataizire akampika akankenga ninyo woha tasa kunkenga boba ikaliza ndi mukome in fact aro omuntu sakusanga nko muisiki ati okagamba lundi kale no bazaye no gamba baitu nkwenda kuswera yiwe njya kuswera ati bamanya oli mukomedi bamanya oli mukomedi wadde obairege serious ngagamba ataro muisiki ngamugamba Mr. mbaitu muisiki wendi kuswera ojo tawa manye okabano kimanyisa oli mukomedi kimanyisa kyonka ntabe serious muno kumuhondekera kyonka nyowe nibura nimwe baitu nyina mwako kutina ningamba baitu malasa kunye hati muisiki araba busumi ngamugamba ebintu byange yamugamba mali muisiki wenka kugamba ngwenda yangamba ai iwe nyonya manya goli mukomedi kandi bugenda mu office zimu ababa bakumanyire tugeze ogenzire kusaba nkomuli oba kale kishago bitali mulimo oba ina bukonyezi nke bihandiko bye kitongole byo twaire biki ngenda yo kurungi muno tibagamba tono desire comedy aba banzaniwe bahati nabo bakamanyira abantu abo bandoro mu office zabo yizire baseka abo kuba bamanyire ndi comedian bikibiki ati deno baseka nimbara mukya kurungi tumara nimbagambira nimba serious nimbagambira wewe tubirwe kino na kino kiti nabo nibanga okay kino na kino kiti okay anu ati bagambe kino na kino nanyo yes okubamba ntumirwe ka manager waitu ka director ebyo bintu ningenda kandi ebintu byange mbikora kurungi tinyenda nkole ensobi hamuli motozanira da hamuli oina kora ekintu kiriyo omuntu niko ngabo kuba ndi comedian omuntu atarura ndi nemirime yenkozerere eriyo bo comedy oina talanta zoino ina talanta nyingi ina kutera ebyo magita band na biki okuzina kusana nkota bayire muno kuzina iraka lya rero wewe ruhanga kangene tira kalika neno ina na comedy kintu kye talanta kye singire yoshingire kusembeza muno yo yegondeize muno yo kuindura maraka ni ya band music most instruments zini band no training abana instruments ebe bintu bya music ebinyegondeize mweri kutera bandi kuindura maraka na instruments ebyo byegondeize muno hati ngene nkora na comedy ya president abo kuba hati mbazanka president kyonka njoyire na kurungi njwalire kimukurungi no gamba niwe kagutangu abo ogo president mwenda muno era nkagamba wakanjire ati bine bintu bino comedy na biki band biki kikaro ke kibikwijizemo no gamante kikaro kino kyamani muno
ofisi obenu ya amani muno singa kitabaire kino kuba ntakwika hano hati comedy ezo tukagendaho Kampala bakaba ba AIDS kitongole kya HIV banankire kya tasu bategekere baro mukoro gukaba mani Kampala okwo bakantwara nyagenda ali abantu ba mani barugira hero tukagenda twakora nyakora comedy basemererwa muno then nkagendaho na England nkagenda England abo wa talent zange talent niye kutwaire webali nyagenda no amasomero aga sponsoring ekitongole kyaitu abantu churches bikibikitu aba visitinga then twabayone ekiro kya party batukolera party nyazinira abajungu bakasemererwa muno kandi banyinda muno so etaba corona biki hapo kwa planning agambege baine ekinte kibakwenda planning ambege ningenda abo kubangere basoroza ni sente za abana aba vulnerable hano kuli baine ebintu bibakora biba mu music biba kya isomero nisitegeka basa kweta nkomugenyo muzini webale bagamba hati tujja kuleta ugo kuruga Uganda abana nibasemererwa nibasoroza sente nyingi ninja ni presentingaho buli nanka manyira maganda manyira amanyoro runyege amanyo niye ntogoro no runyege no kuchwa kwa baisiki manyira kutera dungu ya Afrikani engoma niyo ntamanyire lokene yaitu baite manyire zine za abajungu ezo nzimanyire nkakora ntagitera baito kugunda ngunda ningendera beat ebyo mbimanyire ebintu bino byonna gita okagambega mujungu no wagikwezigeze kandi zina dungu manye bikye tukaba twina Mwegesa ni bamweta Master Kago akasomera music ogo niwe yanyegeseze kutera endo enanka endongo zine za Afrika then nendingidi ogo Master Kago ikara bugambo baita akaba master wa mani mu music niwe yanyegeseze ebintu na nyowenya sangwa nyino obungo nyowenyegesa kantu katito kati atosa kulete instrument ntagimanyire ninkurora no gitero oti ningi kuwata mpaka ngitandikiraho kandi ninyamba buko bunyagenzere England aba sasa ko nitagimanyire gitero cyongangaro mujungu natera na gitera do re mi fa sol la ti do nyagikuwata nyarorangera abaire nakuwata nyazitera nyagitandikiraho ngatera music ejita bakaba baine bizina byabwe bakutera pati practice nyatera ya bata bobatera nempapura baine empapura batini basomera hampapura codiate nkanyonka gene nyawuliriza ntekizina kyabo dakika zitito nyakwati baiti hiyo music yokusoma no yo kusoma okate ngitingi manyiri je yo kuhura ngatera nkure kizina nimanye kizina no makiri mukieti rhythm ereti net we bali mukwatagana muta mwinangere mukwatagana muna mega mu mirimo mu kitongole ego mega kitongole kine kyananga ekyokolera kiss children mega habogamba nti akafuna mirimo endi hati akananga akakirugamu atako apo wadwe mirimo endi yakora so mega kunya banze gahumura hati basically mu kiss children scheme mukora biki tuherera abana tusasulira abana school fees abali vulnerable abataina bazaire turunda ino mwana muzaire omu taina buyambyo bokumara then erinka orphanage kyonkati bararaho barugomaka gabo abaherera kuri tuyamba abana n'abazaire so tuina no mu families abana activities zibakora charity work muzaira sakubata ina toyi atakubata ina kichumbiro nitukoma mu Saturday mo per month nitugenda nituombeka ebintu ebyo then tuyamba na abazaire bano bayekora mu mulimo ibagenda nibatozo bulimo baina saving groups ati ekyo kiyamba abazaire bajja ku saving buli group zigira
enanka zaabwe ebiro byabo by'okusevinga sente ezo nizibayamba beehoramu nibatandika obuntu obutito tuyita atali kulinda buli kimu kyona kitongole kinankire then tubahereza entandikwa ya projects nk'empunu ezo basiramura tuganyira empunu enkoko nizo tuyikaire nitukyananka nitukyabahereza mpora so abaimukiya okubakwatira abaana tubegesa crafts kukora ebyengaro nibakura ati abaana osanga nibaruka n'obukomo bwangaro batera amabara gawe Julius nakaleta ingira abagamba bakolemo kabalega Kitara TV Kitara TV Julius notwaja akasente 10,500 12,000 usanga obusente bwabo nibabukunganye nibagure enkai kintu kye kyakubaireho ekyokaliyebwa mu bintu bino bya comedy kutera bandi ekintalebwa kiri kibi kiri kirungi kaleka tubanze n'ekibi ekibi ekyambaire oboka osakuba wagwire no nanchume omwiga gwa kutera kiki kyakubaire kyo taleba omwigo gogororo gwa bandi hati ororani tuhungi omwigo gwo kurungi kyonka obonanka abantu abamu banimirwa muno kuchuma omwigo aiguru baito mateeka omwigo gwo oina kugukwata no guli basa kurungi then no chuma ochuma murundi gumugumu toli supposed kuikara no koraki no chuma omwigo nyowo mwigo gwo gukanguaho murundi gumukyonka tutabeya mutawuni kabo mukiya batabike gwagwire nyatera akasama nyagukomaho kaisana kakakodi webali waswekereza webali aho nyakitera kirara batankenge kale mu like mu comedy zangu sabo nyine kindi ekizibu kyone kinyaka sangaga ekiraho aro ugamba nti omuntu omukozero iyo tukayikire kora comedy mbantu nka personal comedy zino ati nanga mukozereho comedy guyana akaba aro referendum akahura referendum gwanyibere ibara bwa mutabuni hoima ko akahuro bambalize nkakora comedy dini ati yaija yagamba manyaka ja spice manya kutahire dini kibi papa hati nyagamba ikandu comedy yinkozere munankireta ekyo kikunanga kikutahira muka we nicyo nkugambirege atakenge kike kinyamanyisize kyonka abantu abo baliyo abakitwara bati abakusakina akabatandikire kukireta atyo nyabagamba alaba nagenda ajja akoleki amusoborore mugambire abwaki okirora akabatandikire kuntahira kandi ntandikire kuhura kikaba kitali kibiye kiraho urundi miningi atagikenga makuru gekina exactly onka yejagana abaza spice awo ati ekyo nikisakuletera ekizibu abawine muntayizire ya complainingire kibiki ati we yakunyumirwe bambingire amulenzere oba hatibo kusinga ngamba nikyo yahambi aho ati kusinga bambingire we yakubulira ata oba we yakutekereza nyo we mbingirwe tinkyafuna kafudu tinkyafuna ki nyowe nkuhulire ntahaliwe okirora so tuinaga kwegendereza amuntu obundaba ningamba Julius okozere ensobi oine ensobi ejo kulundi kwenda tuli amuli mugumu kwenda iwe bakubinge ina kubanza kutekereza Julius abantu bakuherera bakumulyaho bajja kora yes ito tudekege kwekogeza kwemanyaho itwenka baitufaho naki na mutayi wa banza otekereze kinte kingi akora kirimu tube nokugonzangana n'obuntu n'okuyambangana aho henyini aho no kwendo ngambire ebizibu byosangire mu mulimo gwa ekitongole tutakiro tuli mbinu bya comedy ne bya band obuzibu obosanga mu like at times bapangisa nogenda kuzina nogenda kutera bandi abantu abo bajja kusasura akasente basasuireho deposit
ati then okagenda okakora omulimo gwa bataka kwaire balance kujja kusaba balance nimutere nduro togenze gen mujna kuruga saa 11 nimuruga saa 3 zekiro okyabanja balance rundi nimuruga batabahayiri okiro okunyaga hati biro bino otamazireyo utayiziro kamara yo kagambe sente zawe zonna nzizo kandi nobompa deposit tingi kwataho kagobe ko gujja kwiko komisanyo peire ate emitwara asatu tinzi kwataho nzahura account nizikarayo abukuba anything can happen njuko mukolo nawo eri haikuwa bakatupangisa akabaha abantu baduha goko nibenda koro obugenyi batu hasente baja emitwara abiri batu wa deposit emitwara abiri ati then kuroneka bekene kagumya gagaruka bagamba busaho kantu kona kusa bakinga omukazi yanterera cyali akababa ojo bagamba cyali senda kataka sente kaitu ako tukenda bakwa tukozereki titu ebintu babyongeze babisadize akaba nanihira sente tinyinazi na nyonta gambe rundi tuweho zitiya bokubo tunangire yabo kwaro resiti ali ntie sente obara abazikuzisasui musawozi kungaru ati kyunga nyonta kifwe unko muntu kakoro obuntu wazimugazi kandi yazitwa okatampe waditani ndikabazaje kwacho ati challenge kusinga kubaire kunyagibwa okwo niyo challenge kusinga kandi nekindi like endubata obabaga bakunankire endubata bubanyi baba lesere endubata eji iwo batakwere sente zokupangisa endubata ati mukagenda hata amagaruka bajja kubanza batwala bakisabagwa batwala baparajoki batwala bakiduma batwala ba rwenzururu nibo bagaruke batwale na barwenko webali nibonye kandi bagaruke batwale ekyo nakyo kyabaga niyo challenge nyasangaga hata ina plan mbe nebintu kurora nti ikisembo kya ukinwa kitumbura plan yinina era mubuwangu nkujja kuba nintandika kuzana njja kuba nintandika kuzana comedy ezo nobundanya baire mbyamire nikaire mbyamire kyonka njja kutandika kuzana obuskits bwa comedy ezo zinkora radio nziteke mu abo kuba yatinke za radio arobendura okusano ziteka kisani abantu benda muno kurorawo ati okimayaro omuntu akuhura na mpura se mutundu baitu nyenda kumurorawo abamumbara babo batankengere bayisanaga president mutundu atawo Museveni byabaga lumukisako naijana mutauna na baraba batakuzire batamukengere batamanyire ni wogu ati na nyombara ba mundu tosaku nkenga ntanti ni wogu se mutundu okubo bungenda bugenyo atali jamanyire batamanyire ninyera byamuke bijiko bya rufu kyonka bagenda kurora nyizira stage bagamba ahubwo niwe nanka tinye yolekia ngwe niwe nanka ntahiremo mu bana bano boina ba Spice Commando ina nabalo mu kitongole buso muntu ugambire like kubatendeke ibintu byabo binu kutere byo makukora comedy bana mbatraining aroho no mwana mu katabanika kawolongojo mutawuni hano ogo wenkaito akana ko kakaba kaina talent ya music kuzina kandi kakazina kako kyayaka kihandikira parts nyamongererezaho so nyamweta umwegesa agendera kuzinira habiyoma hati omwana nyamurura ina talent ya kawolongojo yanterera yadamu kwendo onyire mu mwana ono hati omwana atandikire kora kikuruga yeri myezi 2 tandikire mu training atatukizeira akazina akamu ati ajja kuturukya nakandi so umuyiha yoga bulirwe bajo najati kumwegesa dance ali mpithiri dance ezo zikyamulimo obuzibuzibu baituwe akuzina na okuyiya aina magezi nkwenda muyiheyo na warugeyo Collins music abakota kolera Collins music abakota kolera kimuka class I think class za dance class za music kustere byoma niyo plan turo abogamba programs za office abakwara abazaira baraheruka bakundora na sazi nabakuza bakurora baina bakwendeze kuleta abana babo ni babasasulira nganyo personal muhara wange Shantero
Kuba ninyendo mwegesa ninsasura fees biki exactly ekyo kiroho kiri open abo kuba naroho nondi amusajja waitu ono hata hano muzano omu filimu zine zana ogwagira agent ya sente hano ina karibuni wamwetoho ogwo musajja araho kumanya karibuni no sara azana ne filimu Donald leka Donald ndo murayiro gwagira mwesi makotokoto bata mugungu nanka Ronald mwesigwa mutabani waje akamuleta na watandikire kwega piano ati no wakawolongojo na waroho wati kumwegesa na gita akunkwenda mwegesa music egyo kugendera abyoma no kutera ebyoma byona abo kuba nkwenda kabe kazindika amani aina ali complete bali ati Collins audio product yange ninyoja mu training ile gita kamuhura na zina muiraka ali mu just okuzana zana hati ya rugaga mama waya arugoko yabasengi hati ya jagana rugiro mukana agenda asomero St Andrew yanka muhura na zina nyamwete na mugambo iniraka lirungi usakuzina ngenda ku training gita nawe ya kuwa nyamtraining gita nyamtraining nyamugamba genda gano zina nozina akabanza yairukaho muteire we pesi atako byene yairuka nyamuterera nyina yagaruka nyamutera mwe namugambo inda kuba serious koli ni yaba serious yakwata hata katandika ne band I think ina na band kalimbara okwendeze abantu bakwijukireho nyowe ekirali kyona nkwenda kiteka mu bana abana nkwenda nyimukie talents zabo abantu baranyijukiragaho talents z'abantu nkati nyoti ngabaire kufwa ati jaro omunabo kuba ekintu ekinyakwasire mu Bible tube n'okukiriza kuhangara yowe njya kuhangara abantu inywe nina kyokubaza nkujja kuhangara nkimanyira omutima gwange era mukama taata bundaga ninsimbura wepa yonye kulemberege Opunya ali okulyaki mara kwanga Opunya Francis from Acholi oli alia mara kwanga na karo karo yafe jibale ni kandi niyo mirali yemere izoka bazibaria namukene karo no munamukene zibare kandi ubire bawo tali muri motali mukomedo banokuraki abo hati ntali hamulimo ntali mu comedy baitu joti nayo free time ogini nayo aka project kanti nyina free time baitu arobo habaho ka holiday abandi bagamba agenda kurora mpira abandi bagenda kurora filmu nyowe obwire wa free time mbayo obumbando omuka either nkwegesa abana roho n'abana baisya bankwegesa guitars na violin baninye either ninyegesa abana abo lwebajyo mazire sanka ibiri ibonye kara akafilimu nindora akafilimu tutandike geno terama akagita yako tumalize ntekanza kizina kye kisinga kunyimira kutekera magita reggae oba nyonku sabe kyona esaba kyone ingakira panyola soko tereki yawe cyo tugambe go yenda laked remember me remember reggae strong and one love nyenda mno Bob Marley yenda Bob Marley one heart let's get together feel alright people in America one love one heart let's get together feel alright karake dube I think like a you left for the city many years ago. You promised to come back and take care of us. Many years have gone by now. Still don't say take care.
Mother died of heart attack many years ago. When she had that, you were married. But the only one left in the family. That wherever you are, remember me. In whatever you do, I love you. That wherever you are, remember me. In whatever you do, I love. Drop it. Wandering up and down on the streets of Soweto, no place to call my home. I tried to find it many years ago, but the woman you married to was not good. And wherever you are, remember me. In whatever you do, I love you. And wherever you are, remember me. In whatever you do, I love. Tumalize ntekanisa. Tumalize ntekanisa. Tueleze ebigabi byawe kusemba. Ebigabi byo kusemba tueleze oli president. Okay. So abantu babunyoro abana Uganda mwena rusanyusenyo okubera wano urunoko rwarero. So what I want to tell you, which TV is Kitara this? TV. Muberenga kumukutu gwa Kitara TV. So nje kubasomesa weriwe bisanyusa weriwe birungi. So please, I'm requesting you to do that. Baitu mzee nayo ukabotandikire kuzina ukaturukia kazina another rap. Yes, You want another rap? Ukakora hit ya mani. That was a very big hit. You want another rap? Yes, sebo. You want another rap? Yes, sebo. Natumaka tukarara karurani kahigara igaruwa ntambiko yampaka sho akasho nakabana abana wampe nkuko yampe uri naroha senkuru. You want another rap? Yes. You want another rap? Uragaruka kuzina mzee? Yes, I will. Mustudi? Yes. Waturukia kizina hit. I have a hit. I remember bunava munsiko waliwo akayimba abana bakanyimbira abanyuru. It was erangeranga ruti erangeranga ruti musajja Museveni yakukwata I want you to say era Museveni yakukwata ukwentisanga yabatera bayekera ukabava muno erangeruti eranguti erangeruti Thank you very much for good and my country. Abarozi ba Kitara TV Opunya Opunya Francis asaba Julius webale muno akaira tekaniza orubazo webale muno kwenda kujukiza obunyoro Kitara convention ebiro kwezikie obunyoro Kitara convention ebiro kwezikibanza mpaka ebiro kwezibina mu America mu hotel bakwata Mario Baseda baira banambero kali ambaye njoreka bani bagamba tulina abazina bembaganiza bajja kuba ni bakuresinga omukoro and one of the artists ali munyoro ali mu kwikara mu America wenyini bakumweta Akimu Hama ajja kuba na bazine bizina byabyo nabo inchonge ejjo nkubasaba hona nambero kali munyoro ali mu Saudi Arabia ali Canada ali Qatar ali nkaha come and be part of this Bunyoro Kitara convention ebandirize kimu baira boko noinda kumanya ebikusinga obungire kibanja kya www.bunyorokitara.org osobora kumanya ebikusinga no kubukinga amabara nyijula chomendo bisajja muri sakando muha wa moli okuika butwaita ino muntekanize zinda Kitara TV mubai.
RTV Kwegesa Kumanyisa.